Mfana Nkosi ngingakacali nje ukukhuluma lengubhalile. Ngithanda kubonga lelibandla lakho Mfana Nkosi. Angase ngasebenza nelibandla lelihambo ngalendlela le. Belisebenza ngokutimisela, belisebenza ngekuhloniphana. Siyabonga nje Mfana Nkosi kakhulu kuyingwenyama ngeliso ungathi buka ngale indlela ngayibeka lelibandla lenkosi. Iyakubuka ngathi ayilona ngeke alume kuleli bandla alonisa. Bese ubafaka ngale ndlela bafanele ngayo. Ngithi angidlulise kubonga kakhulu Nkosi kubambisana lesibambisene kona kulomsebenzi longaka. Siphinde sibonge ke kuyo ingwenyama ngevision lenayo ngetemidlalo nemasiko. Mina bengingathi ukuthi kungahlangana kube into lenhle kangaka. Siyamangala Nkosi. Sikhuthalwane kuyingwenyama. Nyalo nje lokuqala lomsebenzi kanje. Mfana Nkosi ukuthi awukhanza abantwana bashaya ikotela uyagidwa. Wonke umuntu abajabulile ngayo ingwenyama khapha. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi ngithole ithuba lekukhuluma kulomsebenzi wekuvula lomncintiswano lomkhulu nalosezingeni lesetulwe ingwenyama khapha. Lomncintiswano wasungulwa ngeminyaka wanga-2016 wakhula waba umcimbi lomkhulu wetemidlalo nemasiko eveni laseSwatini. Ngekwesekelwa ngemali lenganga 5 million emalangeni neminyaka. Lomncintiswano sewuhamba phambili ekuphakamiseni temidlalo nemasiko kanti ke uphindze kube ukubudla losimikisa kumncintiswano weCAF Confederation Cup. Kuwo emaqembu lamakhulu ebhola etinyawo. Sitawukhumbula ukuthi ingwenyama Cup ihlanganise temidlalo nemasiko ngako ke sekhuthalwane sithi bayethi wena waphakathi. Ngalombono lomuhle kangaka lowenta lomncintiswano kukhule uthokotelwe sive semaswati kanye nemave abomakhelwane. Nanoma iCovid-19 ilethe tinsayela letiphatamise lomncintiswano kusuka nga-2021 kuya 2023. Kodwa kubuye ngeligalelo lelisetulu kakhulu eminyakeni lophelile. Lapho sibone emaswati aphuma ngetinkani kuyawusekela. Sibonga asiqedzi kuwe emakhosi elive ukuthi lilanga liphindze laphuma enkundleni yesive kaSomhlolo kuwo emancamu alomncintiswano. Kwaba kuhle kubona emakhosi athokotela konke lobekwentiwa ngalelo suku. Solo sithi bayethi inzanzane yelive. Siyethemba ukuthi njengoba kuqala lesigaba sesibili lesifaka oshampeni lababuya etifundzeni tonke talelive Potolinye nemaqembu Potolinye nemaqembu akamjubovu. Uyabona Swathi nice kakhulu. Akamkajubovu wayishaya. Lizinga litawuchubeka libe setulu nalonyaka. Ingwenyama Cup ihambisana ngqo nomsebenzi welitiko letemidlalo emasiko kanye nebantfu labasha. Ngekudlala inzima lenkulu ekuthuthukiseni emakhono ebadlali bePremier League, First Division kanye nasemimangweni. Uqiniseka ukuthi wonke umuntu lomusha lonelikhono kutemidlalo uyalithola lithuba. Kungasiko kutemidlalo kuphela. Lomncintiswano ufundisa isha ngemathuba emisebenzi, emathuba ekufundza
nekukhutsata kugcinwa kwemasiko ethu. Lo mncintiswano uphindze ube yindzawo lapho khona siphindze sixwayise sive ngetindzaba tekuphepha emigwaqweni. Ngekuholwa sincephetelo motto Vehicle Accident Fund. Kulo mnyaka sigcile kakhulu ekutheni sikhulumise tekusindzisa umphefumulo pheceleti life saving messages. Sikhutsata kakhulu kusive kutsi sigweme kusebentisa lucingo uma sishayela imoto noma siwela umgwaco, njengoba lokhu kungilokunye lokubanga tingoti temgwaco. Lo mlayeto lenisuke niwuhambisa ngelucingo awukabaluleki kwendlula impilo yemuntu. Siphindze sikhutsate kutsi labo labalimala etingotini temgwaco kanye netihlobo tabo ukuthi babike tingoti masinyane. Kufanele kufakwe isicelo masinyane, ikakhulukati ngesikhathi lo muntu asalaliswe esibhedlela. Kude imoto Vehicle Accident Fund ikwati ungenelela masinyane inikete lusito loludzingekako. Ngaleyo ndlela Ingwenyama Cup ayisiyo kuphela yetemidlalo nemasiko, kodwa iphindze ibe yinkundla lehlenga impilo yekushiyelana ligwayi ngato tekuphepha emgwaqweni. Hulumende uyachubeka kubeka nekutinikela ekusekeleni tinhlelo letitfutfukisa emakhono, tigcine emasiko, tiphakamise insha kanye nekuvikela impilo yesive yeMaswati. Siyabonga kakhulu kubo bonke labachubeka nekwesekela lo msebenzi. Sengephetha angigcizelele kuwo onke emaqembu ukuthi ukutiphatha lokuhle nenhlonipho ngiko lokumele kuhambe phambili kule midlalo. Ngifisela bonke badlali, emaqembu ebhola kanye nemaqembu emasiko inhlanhla kulo mncintiswano. Iphindze ngikhutsate sive sonke ukuthi singagcini ngekujabulela lo msebenzi, kodwa sihambise impatho nekuphepha embili. Siyabonga malaleli lamahle.